što se tiče Miroljuba Petkovića, ja sam rekao da se nadrilekarstvo kažnjava i po zakonu. Mislim da je to od 2 do 15 godina zatvora propisano, ako se ne varam. Najteža kazna se izriče ako žrtva nadrilekarstva podlegne. Ali treba i svojim primjerom da pokaže. Da li jedan lekar, molim vas, gospođo, može da ima 20 kg viška, da mu dugme na košulji samo što nije puklo, da pije kafu pred milionskim auditorijom koji gleda ovu emisiju, a kafa izaziva pojačano lučne želudačne kiseline, izaziva povišen krvni pritisak, aritmije srca, diuretik. Da li to može, jer on je završio kurs za prepisivanje lekova. On o higijeni i prevenciji ne zna ništa. Pogledajte kako izgleda, pogledajte crne fleke po njegovoj koži, kako je otekao od bolesti. Pogledajte višak kilograma, znači on ima najmanje 20 kg viška. Za svaki kilogram viška srce mora da stvori 4 km krvnih sudova. On je oftalmolog, gospođo, pogledajte nosi naočare oftalmolog. Pa on bi trebalo da pokaže primjer, onda je čitao Williama Batesa, najpoznatijeg svetskog oftalmologa. Ali pošto je on politički instruiran, jer ga štiti Svetska zdravstvena organizacija, ali pošto on je studirao Mickey Mouse oftalmologiju i završio kurs za prepisivanje lekova, on to ne zna. Ne koncentriše. Onda banana, izuzetno zdrava. Smokve, rajsko voće. U sezoni smokave, ja svaki dan pojedem skoro kilogram smokava i to me malo ugoji, moram priznati. Da, vidi se po stomaku. Ali smokve su čudo, što kaže Miroljub, za čišćenje organizma. Dobar je nar, svaki dan jedem po jedan nar, dok je sezona negde do aprila ga čak ima, citrusi, pomoranđe. Ali to je sve korisno, ništa ne mora... Sve je korisno. 3 celera, pola crnog luka, češanj belog luka, 1 stabljika brokolija, 1 jabuka. Pa onda sok od cvekle, 2 cvekle, 2 šegrve, 2 jabuke. Ja svako jutro, već 4 godine, ne znajući za ovu knjigu, uzimam 2 deca soka od cvekle, pešuna, celera, jabuke i šargarepe.